Кандайсыздар, досторчики. Менин атым Байел Бай. Бүгүн деген биз деген приседание жазайбыз. Приседание. Бизде мындай челлендж. Приседание. Каждый приседание 1 сомдон болот. Давайте анда бастайлы. Давайте кеттик. 1, 2, 3, 5, Ошо менен 35 жолу жазады. Мен приседание дагы бул пока что перерыв. Дагы бүтө элекмин. Мен деген 100ге чейин жетейин деп атам. Азыр пока что 100ге чейин жеткенде акчамды алам. Азыр болсо улантыш керек. Çeymen jettim. Aynen. İşte oldum. Bu degen sложно oldu. Hemen nereyelim olduk aslında. Şomene balдар. Benim adım Bayel boldu. Ушул ролик кайф болду. Силерге да рахмат. Силерден дагы приятный просмотрлар болду окшойт. Анда болсо ошо менен мен Байел экинчи частты көргөөр келип атабы. Анда 20 лайк алалы. Ошондой мен деген экинчи часть по приседаниянын чыгарам. Ошондо мен деген где-то 200ге чейин приседания кылам. Давайте анда 20 лайк эмет коелу. Амен. Давайте 20 лайк, почти 20 лайк жеткирип коелу. Ошондон кийин мен деген экинчи часть может быть чыгат. Азыр давайте пока.